Pozdrav svima, ovdje je Omar sa omizio.com. U prošlom videu smo odpakirali iPhone 6 te vam prikazali neke od funkcija i statistika. A danas ćemo popričati malo detaljnije o mojim prvim dojmima nakon par sati igranja, te da li ja mislim da li je vrijedno kupiti iPhone 6 ili ne. Ove godine Apple je po prvi put bukvalno promijenio svaki detalj od izgleda do unutarnje elektronike i potpuno se slažem sa izjavom da je ovo najbolji iPhone do sada. I jest najbolji, a evo i zašto. iPhone 6 se osjeća još bolje u ruci, izgleda čvršće, a sama izgleda uređaja izgleda još bogatije i još skuplje. Nekako instantno pretvara prijašnje modele u malo jeftinije dizajne. Što se tiče kvalitete izrade i novih funkcija, stvarno se Apple hook up ove godine. Naravno, izgled uređaja je stvar osobnog ukusa i teško je o tome komentirati, tako da vam ja jedno mogu reći kako se meni određene stvari sviđaju, odnosno ne sviđaju. Ja osobno ove godine po prvi put nešto nisam baš bio previše oduševljen dizajnom gledajući mjesecima u glasne slike koje su procurile. Međutim, nakon par minuta u ruci ovaj izgled me oduševio. Govorim izgled zato što definitivno imam par problema sa samim dizajnom, ali o tome ćemo malo kasnije. Znači, gledajući novi iPhone, Apple je promijenio izgled, dao nam veći i bolje zaslon, s boljom gustoćom pikseli, boljim viewing anglima, ljepšim bojama, dvije nove kamere, novi unaprijeđeni True Tone Flash, nove gumbe, novi zvučnik, novi Touch ID senzor, nove baterije, pa čak i NFC i Apple Pay, a ne spominjemo novi duplo brži A8 čip, novi M8 koprocesor, novu bržu memoriju, više hard drive memorije za iste pare, puno bolje LTE Wi-Fi antene, uključujući Voice over LTE i Voice over Wi-Fi, te 802.11 AC standard koji postiže troduplo veće brzine i sve između. I onda tu je naravno još i iOS 8 koji donosi pregršt novih funkcija koji zaslužuje svoj poseban video drugi put. No pitanje je da li su sve ove pozitivne promjene vrijedne kupovine novog iPhona, jer vam se više isplati otići na more i preskočiti ovu godinu. Da bi odgovorili na to pitanje, podijelit ćemo korisnike iPhona na par grupa. Prva grupa su oni koji kupuju svaki uređaj svake godine bez obzira na bilo što, tako da će ga kupiti i ove. Druga grupa su oni koji kupuju iPhone svake druge godine, znači ili ga kupuju kad izađe glavni model 4, 5 ili 6 ili su na S modelima te čekaju da se poprave sve bubice u glavnom modelu pa ga onda kupe. Ako ste jedan od ti, onda čekate iPhone 6s bez obzira na moju recenziju. Ovo ću pokušati odgovoriti na to pitanje za oni koji nemaju para na bacanje te su na uređajima starijim od prošlogodišnjeg iPhona. No prije što popričamo o tome, trebam naglasiti par problema s novim dizajnom. Ne zaboravim da su ovo stvari koje meni smetaju, malo možda neće smetati. Ili će vam možda smetati neke druge, to sve ovisi kako koristite iPhone i za što. Ja ga primarno koristim za posao, znači e-mail, za SMS, web browsing, u slobodno vrijeme gledam videa i igram igrice, ali to mi je sekundarna zanimacija. Znači, koji su problemi s novim modelom po mom mišljenju? Što se tiče dizajna, mislio sam da će mi smetati diskoloracija boja na poleđini gdje su antene, ali to mi uopće ne smeta, što više nekako i dodaje dizajnu. Jedna stvar koja mi smeta je nova kamera, odnosno kamera koja viri izvan uređaja kao i ostatak telefona na tržištu. Ovo je po meni bila jedna velika stvar koja je razlikovala iPhone od većine drugih uređaja. Naravno, razumijem da deblja kamera znači više leća i da je bolja, i da su iPhone sve tanji i tanji, i na kraju dana ipak bi rađe imao deblju ali bolju kameru nego tanju i lošiju. Međutim, bez obzira na to, sada imamo ovaj fail. Druga stvar je to da je iPhone sada malo pretanak. Da, dobro ste me čuli, za moje velike šape je malo pretanak. Sad se moram dobro skoncentrirati da bi ga podigao sa stola, da mi ne ispadne. Ne razumijem stvarno zašto nisu ostavili istu debljinu iPhone 5s, a dodali na 4-5 sati ekstra baterije. I kad smo već kod ogromnih telefona, odmah ću vam reći da je po mom mišljenju veliki zaslon obični Android hype, bar za mene. Što želim reći s tim, nemojte me pogrešno shvatiti, veći zaslon je kao kupovina većeg televizora. Ako možete kupiti veći za iste pare, većina će nas kupiti veći. Našto na našim prostorima i zemljama gdje svi korisnici ne mogu priuštiti tablete i telefone. Zato se u zadnjih par godina i prodaju telefon s većim zaslonama bolje nego s manjim. I Apple je vidio ove promjene u kupcima i zato sad imamo iPhone phablet. Međutim, ovaj telefon po meni bio isto dobar, ako ne i bolji,
da je promijenjen dizajn, a ostavljen isti 4 inča veličine zaslon. Sa 4.7 inčnim zaslom možete se pozdraviti s korištenjem jednom rukom. U stvari možete ga koristiti jednom rukom, ali ga morate micati svako malo. Ja definitivno ne mogu dotaći gornji desni kut na način na koji držim telefon sada. Što bi rekao Steve Jobs, I guess I'm holding it wrong. Kao rezultat prestao sam koristiti na primjer Mailbox aplikaciju za e-mail, te sam se vratio na stock Apple Mail aplikaciju zato što su sve dugmad na dnu. Međutim, mislim da ovo neće biti veliki problem još dugo. A evo i zašto. Većina developera će skontati isto što sam ja skontao, te će promijeniti dizajn aplikacija i staviti kontrolu na dno, gdje je lakše da se dokuće naravno. Sada ako koristite telefon primarno za gledanje videa i igranje igrica, a nemate tablet, onda će vam se novi veći zaslon zasigurno svidjeti. Ja ostajem na 4.7, mada sam siguran da će i 5 inči biti odličan mnogima. Nego da se vratimo na moje originalno pitanje, da li je vrijedno kupiti novi iPhone 6? Ako ste na iPhone 4S kojem je iOS 8 zadnja verzija operativnog sustava, ili imate bilo koji stariji, odgovor je veoma lagan, a to je da ako imate novaca, svakako i bez razmišljanja kupite iPhone 6. Ovo je zasigurno najbolji iPhone do sada i neće se pokajati. Ako imate iPhone 5 koji još uvijek odlično radi sa iOS 8, i vjerojatno će raditi odlično sa 9, 10, odgovor je malo kompliciraniji. Što dobijete sa 6? Novi dizajn, tanji, lakši, veći i puno bolji zaslon, puno bolju kameru, bolju od one na 5S i vidljivo bolju za korisnika iPhone 5 i po danu i po noći, da ne spominjemo slow motion i 60 frame-ova po sekundi HD video. Touch ID, koji će vam ne samo osigurati uređaj s biometrijskom sigurnošću, već ga samo možete koristiti za logovanje na web stranice i aplikacije, znači ne morate se sjećati svi lozinki, što je za mene jedan od najvećih pluseva. Onda ne zaboravimo M8 Core procesor i fitness tracking koji dođe na iPhone 6. Tu su naravno i puno bolje LTE i Wi-Fi konekcije, a i duplo bolji zvučnik što ću pokazati u jednom od sljedećih videa. Naravno tu je još dosta sitnica po mom mišljenju, ako imate iPhone 5, ja mislim da je stvarno vrijedno kupiti 6. Jedna stvar koju bih želio napomenuti za korisnika iPhone 5 je to da u normalnom korištenju iPhone 6 ne izgleda ništa brže od iPhone 5. Znači, sve je malo brže, ali niko neće reći wow. To je zato što je 5 stvarno odličan i brz uređaj. Razlika u brzini se tek vidi pri loadiranju igrica ili kad upalite jednu od novih iOS 8 optimiziranih igara za iPhone 6, onda je razlika ogromna. Naravno, čip je duplo brži, tako ako na primjer koristite aplikaciju kao iMovie ili nešto slično gdje editirate video, onda ćete vidjeti ogromnu razliku u brzini. Ali Facebook je isto spor kao i na iPhone 5. Ako imate iPhone 5S, onda razlike već nisu tako ogromne. Kamera je bolja, ali malo bolja. 20% po mom mišljenju. I to samo u nekim situacijama, kao na primjer po noći ili kad snimate video gdje se i vi krećete. Touch ID već imate, prošlogodišnji A7 čip je pravo brz, imate i Core procesor, razlike su stvarno puno manje, ali ako želite veći zaslon i novi dizajn, onda da. Ako vam to nije bitno, slobodno ostanite na 5S. To je još uvijek jedan od boljih mobitela na tržištu po mom mišljenju i sigurno vam može trajati još 3 godine bez ikakvih problema. I to vam je to. Novi iPhone 6 je najradikalniji novi dizajn još od 4. Iako mnogi kažu da izgleda slično prvom iPhoneu, ipak su dosta različiti. Međutim, s druge strane, svi iPhone izgledaju slično. U tome je i cijela stvar. Kao i uvijek, ako nam se sviđaju naše video, palite po lajku i pretplatite nam se na YouTube kanal. Naravno, ostavite nam svoja mišljenja u komentima. Mi ćemo nastaviti testirati iPhone 6 i nadam se izbaciti još par videa o razlikama i poboljšanjima ove godine. Za sve ostalo vezano za Apple, odite na omizio.com.